Maya paabak po kaya kayong brothers and sisters. Yabi at tala po kimisan ding makatuki, paring karelang kaya doon. Kapasalamatan ng Cherlyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Jean Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Leo Manalo, Chester Manalo, Blessing Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Labdi Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose Di Pascua, Joel Angeles, Aurora Angeles, June Paras, Mr. and Mrs. Ada Basco and family, Vicente and Priscilla Marquez, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez and family, Medistory and family, Miss Unido, Seferino David, Liz Aquino, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Patricia Sabinian. Paraking aldo kay Baitan ng Rafael Go, Bondok, Aisa Aquino, Miller Hihusa. Paraking kapag nasa ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eden de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfreda Salazar and family, Yolanda Yu, Sander Antonhueco, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Riciel Jesse Garcia, Graciniana Bondok, Bognot, Jose Balboa, Carlo Regaliza, Alma Perez, Renz Abi, Joma, Maribel, Sabrina Tenco, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Valencia Makeba, Morga and family, Jamaica Maris Gaborda family, Leah Marcos Kiray and family, Esmeraldo Tiglao Jr. and family, Coltman Matthew and family, Marilu Panaga and family, Erlinda Kelby and Kerson Gandola, Luz Pineda, Nathan Gozum, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Michelle Fernandez, Adrian Fernandez, Sampang Lawingco Clan, Marisa Lawingco, Manuelito Lawingco and family, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyo Yoshida, Eric and Enyo Nalaksamana, Roden Aida Kino, Jody Gonpunsalan, Sandy and Led Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, JP Kadag, Patricia Miguel, Roberto Teng Dizon. Para kay malong kapaldanahan ng Teresita David, Crispina Cunanan, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Anel Nida, Tess Castillo, Edith Mercado, Rosemary Bognot, Bernice Canta, Olive Pasco, Michelle Anunag, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Dylan Gabriel Kubakub, Mylene Rubio, Amor Rubio, Tess Tan, Victor Relebo Jr., Cian Vince Victor Relebo, Cian Zyrel Neil Relebo. Pangalita po ting kaladwada Raymond R. Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amel Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramas, Father Eric Santos,
Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Rodrigo Mabini, Nidencia Mabini, Pastor Tamay Jr., Christopher Canlas, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Abel Tanueco, Angel and Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Lisa Dizon, Loela Castro, Paul Dunca, Beth Vargas, Rodolfo and Corazon, Modina, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian, Julio Robert Dabi, Restituto Junior, Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Edwin John Crawford, Luther Bernard, Erlinda Ariniego Conte, Cheryl Tiglao, Roger Tiglao, Arnel Tiglao, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Estrella Amurao, Esmeraldo Amurao, Belen Amurao, Rizalina Quinto, Danilo Fernandez, Eleanor Hongko, Samuel Bartolo, at ding maldang kaladwa ang mga langking pakaluho ng Ginoo. Imbag sa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King Legina ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ang timurin. Si siyan tala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iagkastangin miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatid, uli ni kasala kong dina, king isip, aman at dapat, at niyaliw ang kakulangan. Uli nita, ipanagapuko, kasanta Mariang Kaplamang Birhen, karin sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatid, ingin panalangin niyo po, king Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pigkaluban mo king die alanangga kapamilatan ng Kristong kaya kang anak, amibangon king kamatayan, at ngini makalukluk danay mong wanan. Potang datang ng pasibayo king ligaya, piblasano ang ansana king die alang kapupusan, ding sablang nibayit ng pasibayo king binyag.
Iti nga nadwan miking kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibi at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, ding apostol. Inyang ipablo at yu Korinto, minsan nabengi, minakit yang pamapatilip, nung na sinabi ning ginukeya, eka tatakot, bagkus isundo mo ingkekang pamagsalita, at eka miminalog. Uling kayabe mo ko, enaka nanubalang ning ninuman. Uling keraklan, kareng tao king syudad ay iti kanakula. Inya ipablo menatiliya Korinto, kilod ning pabanuat kapitna. Tuturo na karing tao ing amano ning Diyos. Kanitang igalyon, nitudwan niyang maging gobernador, Romano, ning Akaya, ding Hudyo, misasametong la. Dekapde ipablo at delum king usgado, ing taong iti. Nanang sinabi, amuyutan noring tao, bang samba king Diyos, king paralan ama kasalangsang, king yuyutos ning batas. Inyang magmulaning ni kibat ipablo, igalyon nga nang miksalita kareng Hudyo. Nung iti sang pisasabian, makatungkol king metong akamalyan o metong akrimin, amerapat matulid at tutuing pakirandam dak kayo ikong Hudyo. Dapat antinaning iting piyamanwan tungkulya kareng amano at kareng lagyo at king sarili yung batas. Ikayo mismo ing sukat butas kaniti. Eko malyaring munye kayatulan tungkol kareting bagye. Tinabi noong lumwal king husgado, pisaup-saup de Isostines, ing pamuntok ning sinagoga, at tenumbuk de king arapan ning husgado. Dapat iti na bitasang tensingan galyon. Ipablo may natiliyang kayabering kapatad kareng Korinto, kay ba't likwanala at miglagyan lang papunta Syria. Kaya benori Priscilla at Aquila. Dapat bayuya tinulak ing sasakenda, nintaya kareng Sencria, at te pasatsat na ing na. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Diyos ing ari, ning mabilog ayato. In Diyos yang ari ning mabilog ayato. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Ulinging Diyos, akakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato. Iya ing aring, sakdal degulan. In Diyos yang ari ning mabilog ayato. Pepay lalam no ring tao kaya katamo, at pasakop no ring bansa kaya katamo. Iya ing memili king labwad, kaya katang tuknangan, abandi ng akob, abinanang kaluguran. In Diyos yang ari ning mabilog ayato. Papanikyaing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niya yung kapurian, ingari. In Diyos yang ari ning mabilog ayato. Parangalantaya po ing maya pabalita.
lang kaya katamu. Ing ginumi bangon ng iba't kingkutkutan. Manatili kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka o ginum. I Jesus, nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, tumangis kayo at lungkot dapot ing yato tumulaya. Lungkot kayo dapot ing kaya kong lungkot, miyalilan tula. Ning miraramdam niya ing nga nga babae, malungkot siya uling dinatang ning oras ning pamagkasakit na dapot. Potang abayit na ni ing kayang anak, e nanaaga na kaing kasakitan na dela nana. Tumulaya uling abayit na ni king yatu ing metong aanak. Makanyan mo naman kaya kayo, malungkot ko ngeni dapot, pakikitanda kayong pasibayo, at ding pusuyo, mikatman lang tula. E naadayo ning ninuman ing tulang yu. Ingaldo ito, alana kong adwan nano paman kanako. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo. Kumusta na po? Masaya ako po. Salamat naman. Kasi po yung gospel po sabihan na lungkot kayo, tumangis kayo. Kasi po meron pong mga ganyan. Bakit? Uling atin lang kasundo at ilang kapate. Meron pong cause na ning pamikasundo. Itang miscommunication. Misinterpretation. Tutuya po ita. Ngayon kayo po itang galon na pa. Baka yan? Inisnab na ako yata? Dito makanita. Bala mo, makanita. Atin po kasing may asawa na may pate. Siyempre, bilang pari po din kayo magpa-counsel la. So sabi ko, ano pong problema? Ano po yung asawa ko? May ngako na naman puti paran. Kabat na? Totoo, muti paran. Nanwari pa yung ngako na. Sabi na po, muli po alas 5. Meninaya ko po Kabat minuli po galing alto. Kabat makainom niya po. Kabat, anita lalaki. Mali pala yung dimdam mo Kabat, bakit? Nanwari sinabi mo? Ako naman sinabi, muli ko alas 5. Sinabi ko, muli ko malasing ko. Dapat pakapakiramdam. Misinterpretation. Totoo naman. Andiyan ka rin ang aliwang bagay. Kunyari, king religion. Diba? Dito po kapatatamong katoliko. May misinterpret na po yung gagawan tamo. Di kayong katoliko. Marokong tao. Sasamba kayo ka rin idolo. Kapatid ang gagawan tamo, mamangan kayong marinat. Naning marinat. According ka king Old Testament, ing daya, marinat. Mahilig tapa mo king dinuguan. Pero di ba? King New Testament, sabi na ning ginuta mo, detang aliwan naman tan lulub king asbuk may makarinat kaya ka, nunit ang lulwal kaya ka. Buri sabihan, mas kinanumpengan mo, nakaman binat. Pero itang kasing lulwal king asbuk mo, manibatan king puso mo. Kaya misinterpret mo. Pero nung mag-research lang mo, agyudang antin dyan. Ikay po, antin dyan niya po yung katangkasal pantayanan. Sa ano? Nano po yung essence na po ng kakatampang katoliko? Nano po yung summary na ng kakatangkasal pantayanan? Balak sa pong baloy At itamo pong gagamitan symbol. Banta po, ito po yung metong identity tamo bilang katoliko. Sign of the cross. Di ba manguros na manguros? Potang mga dita mo, bayo mangan. Kunyari king restaurant. Balong-balo ding aliwang religion, no man mag-sign of the cross. Itang mag-hold hands naman. Pero itamo,
Pachekin na niya, Katolik kuya yan. Huling patse mo mag-travel, King Jeep. Di ba, magmaritas ka, biglang, nanita, ni palabas kayo king pisamban, Kaya tapang pamangurus ngayon, balo mo naman, recognize mo, Kaya ba, may ngurus na ka na naman, pisamban. Pag iglesia yan, okay mo, at suyari nga pong ginuken, yan. Para na niya po yung krus, di ba, di nga liwa po talaga, maniwala na powerful yung krus. Potang ating aswang na ang gawan. Pero dapat balo tayo itang meaning. Kasi meron pong isang kwento, may isang bata na may special child po, may mental disability, na menikyaking tanaman. Kapatang pengari na sabi, oy, tipakakin, manabuwakin! Kapat, bisa. Kapat ni padala niya po yung kapitan, Kap, labi niya yung anak mo, sopan niyo ko po, patipan niya yung anak mo. Kapat na, boy, tipakakin! Kapat na, masya siya pubuntok yung anak, ni padala niya po yung father. Kapat na, father, labi niya yung anak mo, bisan tipa, naman ita. Kapat na, boy, kapat, bali po tinipa yung anak. Kapat sabi niya, ay, kagaling naman, ka-powerful naman yung Son of the Cross, manita. Kabat ning makit ang anak, tinipa ka, kinurusana ka mong pader, Balo ko naman sinabi ng pader, Nani sinabi na, patsiya ka tinipak yan, paputot king tanaman. Tinipa yapin, ito po yung krus. Nani meaning na ng krus? Nung ini pa yung kaya katama pong simbolo ng kasalpantayanan. Nani meaning na nita? Huling sinabi na ng ginutam, pusana niya yung krus yung aldoldo. Di ba yung krus, buli sabihan, kasakitan. Huling karinde po pinako at karyamete yung ginutamo. So, buli sabihan, yung kaya katama ko pong kasalpantayanan, yung focus na kasakitan. Kalupan na po yung sasabihan ni Gospel ganyan, tumangis kayo, gumaga kayo, magdusa kayo. Tutuya po ita? Kaya ko, bisan tao. Dahil alwa po, literal na pong interpret ito na kailangan magdusa tabo. Labihan nyo pa siya Holy Week. Nang gagawin na po rin aliwa, mamusan lang krus. Magsalibat-bat lang. Dahil aliwa, papapakula paking krus. Kabatang disiplina po kaning Lent. Itang fasting, abstinence, talagang paranupan day sarili da. So, ito po yung meaning na ning kahit. Yung kasalpantayanan tamo, yung focus na. Yung essence na suffering, kasakitan. Po tutu. Maliya po nung itang ikakatamo pong interpretation. Naning meaning na ning krus? Yung sasabihan na ning krus, I want to love. Di ba ito po yung reason na ning apong Ginoo? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya pindinaw ni kayang bugto nga anak, uling kaluguran na katamo. At yung ginutamang Jesus, o tinggap na itang mission na ita, uling kaluguran na katamo, buri na katandinan, salvation. Buri na katamong isalba ning apong Ginoo. Pero po ating kasakitan, kaya tapong process na lugod ka, dumalan kang kasakitan. Di ba? Kaya tapong process na luguran ning anak mo, may kay po, manasakit ka, manamdaman ka. Lalo na po ang pasaway yung anak. Pero, isunduya pa po rin lulukuran. Bakit? Uling iting dapat ibiyaking anak. At diya karig asawa, king relasyon, itang patsya, di sa kang sumawap ka rin pakakalulu. Ning kay manasakit kayo. Potang gagawa ka mayap, ning kay manasakit kayo. At ipo may itong kwento, nung bumagyo, ang bilis tumas po ng level ng tubig, doon sa ilog. Nakapong kabilis itang agos. At ipong metong anak na mag-slide at may nabuya ka rin. So itang imana sabi, ay, anak ko po, pakinsak lolo po, malungod siya. At ipong metong lalaki, agad dyan linundag. At segi pa na itang anak. At binyan kang imana. Kabat ang ipana yung imana, agad lang meko. Ren tao po may griyakla. Sabi na, ay, Diyos ko, meko na ipin. May pasalamat kayo ng may rescue king anak na. Tapos sabi ng lalaki, ay, okay lang po. Kasi po, yun naman talaga dapat kong gawin. Sabi niya, kahit di po magpasalamat, ayos lang. Basta okay yung kalagayan ng bata. Pero kinabukasan po bumalik yung nanay. Hinahanap itong lalaki na nag-rescue. Dahil alam naman ng mga tao kung saan nakatira, tinuro yung bahay nila. At nung nakita ng lalaki yung nanay, sabi, ay, ba't po bumalik pa kayo dito? Okay lang po kahit hindi po kayo nagpasalamat. Hindi ko naman po kailangan na recognition. Tapos sabi niya, hindi naman ako pumunta dito para magpasalamat. Ba't po kayo bumalik?
Alam mo, kasi nung nahulog sa ilog yung anak ko, may suot na sombrero. Nasa sombrero ng anak ko. Nasaan yung sombrero niya? Nung ikay po nga tsuka rin ang gawan niyo, tapalingan niya. Di ba? Makasakit loob. Ika na sinaw, ika pang marok. Ilanong utang nga loob. Kaya pindetang nga ba, naning gagawan da, hindi ako ako pisumahop. Abring ko na lapin din. Pero, sana realize you, itang process na bisa kayong sumahop, na kayo manasakit kayo. O ini po yung sasabihan ng gospel. Tumangis kayo, lungkot kayo, manasakit kayo. Pero, miyalilan tulayan, pandantalwi. Nandito yung example na, ibabay ka nung miyal doon na, manganak na. Dito pong imaki hindi na may nganak. Mag-enjoy kayo? Na mag-labor kayo? Lalo na malambat? Ali, di ba? Dito pingaliwa, susumpa din pa yung asawa na. Tandaan mo yan, Pedro, nakamakaulit pa si Bayo! Yan. Pero na may nganak yan, may kalimaya pang pa si Bayo. Yan. Bakit? Kasi sabi natin, potang may anak na ka, potang ikip mo na yung anak mo, akalin mo muna itang sakit at denasan. Ita po sana yung realize tamo, na dening kasakitan daranasan tamo, kutnan mo, no ka rin niya maglidini, naning purpose na nini. At siya bali itang purpose, mas mayan yung tanggapan. Pero inipin nga kalimon, part nening kaya katamong biye, ing kasakitan. Kwento. Minsan po si Mami Junicia, pumunta ng New York sa Amerika at pumunta siya isang club na sikat, itang Waldorf Astoria. Yun po yung club na pinupuntahan ng mga celebrities, ng mga mayayaman, ng mga sikat. Baliw na yaman, makwalta na yaman ni Mami Junicia. Mintaya po ka rin. Tapos, baliw yan, mahilig ya rin mag-ballroom dancing, terak-terak ya ka rin. At na may pagalyo, Bisaya pong minum. Sabi, ay, paano kaya ako makaka-order dito? So, siyempre, mabisang may pa ka rin So, mag-observe ya pa. Mintaya po kitang lele bar, at lalabyan po retang mag-order drinks. Kabat na metong sabi na, Remy Martang single. Tapos, ganyan pala dapat magpakilala. Tapos sabihin mo pa yung civil status. Ita pong Remy Martang, di ba lagyo yung alak kita? Kapat na po single, naniya po itang amount na ning alak, single, double, on the rocks, etc. etc. Kapat may observe ya pa. Kapat atili natin sabi, Carlo Rossi, single. Tapos sabi ito, Johnny Walker, single. Alam ko na, mag-order na ako. Sabi waiter, Junicia Pacquiao, separated. Alam po ninyo, hindi natin maseseparate yung paghihirap. Lalo na po kitang process na titamong buring akwa. Di ba po tang bisa kang mag-graduate with honors, nanggawan mo, magpuyat ka, mag-review ka, iwasan mo pa itang lakad kaya bering barkada. O tang bisa kang maging sexy, nanggawan mo, mag-gym ka, mag-diet ka. Tsuketang process. If you want to love, you have to endure suffering. Sabi nga ni Mother Teresa, love until it hurts. Kasi, ningkay po, itang lugod bibiyata mo, pota mababaw na pagmamahal lang. Kunyari, gusto mong sumawop, gusto mong tumulong sa mahihirap, bisa ang mag-donate, naning biya mo, ito sobra-sobra, tantag-antagan, may nasakit ka? Hali po. Bakit? Uling alanong kwenta kaya kareta. Pero nung itang binye mo, itang talagang pakamalan mo, maragul yung sakripisyo ito. Kunyari, yung mga simpleng tao na hindi kayo pumanipon la, uling at nilang paglaanan. Pero nalaman nila yung pangangailangan ng kapatid nila, yung kakilala na, kaibigan nila, nanggawan da, sabihin da, balo mo, paglaanan kini para kita metong nga bagay. Pero uling, mas kailangan ika nang gumamit. Kaya kami nasakit ka nita, may nasakit ka. Pero po tang balo mo na, no kanya miras itang pera nga ita, di ba? Di palitan tula. At in sense of fulfillment. At in sense of reason. Mi kakabaldugan itang pamagsakripisyo mo. Makanyan mo naman sana, King Dieta mo. E naman po rin ng apong gino na magkasakit tamo. We are not glorifying suffering. Pero in the process of loving, ning kailangan kang dumalan kasakitan. Putang ating bukan rin pakyabutan, lalo na nung kang paralan, itang mayap, itang usto, ning mag-suffer ka rin. So sana po iniping good news kaya katamo. Kaya po balo na ng pagdaanan nyo, naladatang kapag subukan, daranasan yung ngeni,
Pero sana, kut na niya, naning reason, naning apong Ginoo. Ot kailangan kayong danasan nini. Potang ikitsitang meaning, sabihan ko kaya kayo, mas maging mayan. Itang pamananggap, kening kapag subukan na ini. Tandaan niyo po, sasabihan na ni nga pong Ginoo, nung naman daranasan niyo, in the name of love, in the name of goodness, charity, kaya kayong darapta na mayat maka-Diyos, palitanan ng apong Ginoo yan. Kaya ba't yung dinanas kasakitan, may palitan tula at ligaya. Amen. Nalakad ko po. Yung Ginoo pepakit siya San Pablo at nga na, katatakot uling kayabe mo ko. At mantangin iking Ginoo gawa na katamong atin kamalayan king dibino ng presensya at kapamilatan na niti makapakirakita king kayang tula. Nga tamong manalangin, Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Diyos nin tula, pakiramdaman mo kami. Ginong Diyos, alang sigla ingaldo-aldoming pamibiyebye. Parati mong ulit-ulit ing daraptan mi. Bustan mong manakit keng tula kareti. Anti mo ing depatan mo, kilog ning dakalabanwa, karin Nazaret. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Diyos nin tula, pakiramdaman mo kami. Ginong mapamakalulo, maymut kami, at akalinguan ing kekeng sarili. Bustan mo nga akit mi ing tune tula, king pamanyuyumi, karingaliwa. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Diyos nin tula, pakiramdaman mo kami. Ginong malugod, inyato mitmuya, karing taong danupan. Karing taong atyu king kasakitan, at mamamate, king kaya landang palad, bustan mong abalura, ing dibinong tula, king paing tungol, apamad nyubling niya. Ipanalangin ni kaya ka, o Ginoo. Diyos nin tula, pakiramdaman mo kami. Ginoong maligaya, magobra kami, balisa at panandaman, ing kaya lang katahimikan. Ipagkalumusta kaya kami, ing kapanatagan, ning dibino mong grasya. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Diyos nin tula, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo, ing sarili tang kapagnasan. Sinubling media at kapilan man maganakang Ginoo. Pasalan mo ring biyemi, ipakit me kaya kaming dalan painturo king dibinong biye at tula. Ika mabidi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa nin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ayin ay iba't king kaya kang pamilya. Kaulan mi sanang matalik ing depi kalugmukya kami,
at akamtan mila ring pengako mong kalam aalanangga. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Inginu manatilya kaya kayo. At keka ang Yat timurin, na yore ang puso yun. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo inginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning ginubi. Pupurian da ka kinlubos maragulat tula kaniting panaw ning pangasubling mebi inyang ikristo meging sakripisyo paskwal miya. Ya pamurin kaya kaming pari akya kaming talapamilatan aparati para king kapakanan mi. Ikristo yung biktima na mate kapilan man. Ing kordero amisan mete na mabibiya manggaman king alanangga. Ing tulaning pamanyubling mebi. Babayo ning mabilugayato kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwa. Daralit da ing kaya kang ligaya. Layon makiabe kami king alantok na dampamamiya kapurian kaya kat ngaming kakanta. Kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalang pumi, papanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Payami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwani tinape, pepasalamat siya kaya piraso ne, binyanek kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya, iti kanakong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mi bubu para kaya kay para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan ni o ipa, ing kamatayan at pamadyubli ng biyabya ng anak mo. Laraon nga kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa,
Florentino at Pasiano, di kaya kaming obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling niya at di sablang mayango na piye. Tanggapan mo sana king madigaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alan hangga. Ban kaya ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya ng Jose, ing kayang esposo, kaya ring apostola di sablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanangga. Damit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami Ginoo, king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon ni ban, king kasopan ni kang pakalulo. Parati kami kabus king kasalanan at niligtas ni sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Ginuming Heso Kristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, emo sana babalik dandig kaya kaming kasalanan, nune, laban mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yan, pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimuri. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan.
Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang bilalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos, makisulog king apunan ng kordero. Gino, ako matampang tanggap kero, dapat iyagkas maing amano mo, kumayap na ako.
announcement po. At sula po nginiring king parokya ng Kristo, suludin sa Blang Bansa Model Community, Pio, Porac, Pampanga. In Paris Pisda po, Reverend Father Winnie Santos. Manyadla pong sao para king pamangailangan da king karelang parokya. Magtindala pong raffle tickets, bawat netong 50 pesos. Marabol niya pong bagi at sawop king parokyada nung sali kayo at ating kayo pang pag-asang sumambot. First prize, Yamaha NMAX. Second prize, Honda Click. Third prize, electric bike. Fourth prize, single electric bike. Sana po aso pantalo. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, ingatan mo sana, rilinigtas mo kapamilatan ng Kristo. Iking mikabus kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan, parati kaya saning masaya king kayang pamanyubling medye, uling yung ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginuman na tilya kaya kayo, At keka, antimurin. manalangin tamo. O malugod po mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas, alugod mo, king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot, panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalugyo po yung kayadwan na lalapit ding manika po kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nila naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamo kabuding karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman kingalanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutuk, ingid pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, meron kayo kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Maya pa abak Maya paabak po, among. Sino